Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita di Maghrib hari ini review dulu Pajero Matic 2x4 2,4 cc 2016. Harga murah-murah, cuma 420 juta nego. Showroom Sriwijaya Mobil Indo. Pajero 2016 4x2 Dakar. Pajero Sport. Kursinya lagi dibalikin. Nah. Barang asli, bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Harga bisa nego 420 juta nego. Murah guys, 420 juta nego. Pajero Dakar. Jok asli, sunroof. Nah, Pajero Dakar 2016 Matic